Ekal Abhiyan West Karbi Anglong Anchal atum pen Kheroni 0 point along kapangthir asai kedeng. West Karbi Anglong Kheroni Ekal Abhiyan Kheroni cluster to mahin pen Satshayata Abhiyan asai ke claim pon. Alang litum ke mangpon atengki rong rubalong tin pusitami klar et klar chen pensi do ponangji. Lapen Ekal Abhiyan West Karbi Anglong Anglong long trok do. Lapen Haroi sira trokner cap school do pusi pachinupon. Lapen school kachariaw sumar atum anta apia po atum pen anta kachingki kachathan anta manpeng kachipi japhan anta pachinipon pusi nilituma pherangki Kheroni pen rensing teron birta nangpali tang te alang litum kaningje ponalam thi arju eksena namina arong arong group klar nangji lapin inthir at nangji la so ke mang pensi nilutum Ekal Abhiyan pastame pi ada Kheroni 0 point rong pli ka cheto kolong sami nilutum la so chata abhiyan mate ala kapangthir asai bang nilutum asensi deng pang ni lam the bang ke lam kontensi ington kon opini nilutum labang so kapangthir asai bang ke deng pon la nilutum jitu long trok a cluster do la long trok a cluster long ta pinisi nilutum along pinsta kapangthir asai bang deng pon do je dongka long bang ke nilutum haladak Karbi along si Karbi jitu haladak marketplace do hala so dimasi deng pon lo tapi nabangke boithalang so bangke nonhet jong ke damtang jitu hala junel festival hala so jitu auditorium mate labang so feel long si haladak boithalang so asong spen mate halat so haladak hanbang phubang bhi mate acharya tum katok tobe chera pen haladak bangke halason deng pon lo tapi nabangke hamre na bangta lason si tinia mis deng pon lo tapi nabangke boksong salong stamin nilutum hala boksong sa bazar mate la jitu niki boksong taun along si nilutum pinila Ekal Abhiyan pen laso kapangthir asai bang deng pon lo la bangso asong ke nang litum kopie ning kan to mang thego ne laso asong mate laso hongkothon organization bangke nilutum jonggam nang pulotangte jitum han jitu central mate national level central pen bangke 1988 anekan sila so asong ma tila bangso ahong thon bang amang pa thekon lo ladak kiching si manga pa theklong bangke Jharkhand long si laso high school ma tila so Ekal vidyaloy ko bang amang pa thekon lo lapen bangke litum ladak Karbi Anglong East Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong bangke 1998 anekan si laso Bidaloy mate labang so Ekal Bidaloy bangke amahang pathek